love is all I have to give. Without you I don't think I can live. Poštovani gledalci, dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju Telering. Naš večerašnji gost je profesor sociologije, zatim je inženjer elektrotehnike, zatim je redatelj, a onome drugome što je radio tokom zadnjih godina ćemo govoriti u večerašnjoj emisiji. Sve to vezano za ime gospodina Slobodana Praljka. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Gospodine Praljak, mnogi su me pitali da li meni uopće treba ovakav Telering s vama, vi u Sarajevu u emisiji Telering. I šta ste i vi rekli? Da će vidjeti večeras. A vidjet će. Gospodine Praljak, stvarno nije teško razgovarati, ali je teško započeti razgovor. Zašto? Ovog trenutka vas svi naši gledalci gledaju kroz prizmu Starog mosta. Recite mi, gospodine Praljak, da li je vama bio uzor jedan drugi reditelj koji je rušio most u Jablanici, pa vi ovaj dole u Mostaru srušili? Dobro večer, dragi gledatelji ove televizije. Dakle, vama. Ja sam ovdje došao na jedan lijepu zamolbu, sasvim miran, sasvim spreman na sve moguće upite kako voditelja gospodina Đakovića, tako i svih gledatelja. Vrlo siguran u svoje stavove, vrlo siguran u ono što sam u životu radio, vrlo siguran u onome što sam radio u ovome ratu. Kako sigurno u mnogim gledateljima zbog čitavog niza okolnosti sad treperi mržnja spram mene, ja ih dakle mogu zamoliti da je malo stišaju, da me saslušaju, da me pogledaju, da mirno procijene moje odgovore, koji će biti jasni u oči gledateljima, u oči vama, gospodine Đakoviću. Ja se ničega ne bojim, ničega ne stidim. Ja sam radio sve to po svojoj punoj savjesti, spreman na odgovornost, kako se ono patetično kaže, i pred Bogom i pred ljudima. Spreman na razgovore ne s vama, gospodine Đakoviću, ne samo s vama, nego sa svakim članom iz Bosne i Hercegovine, od gospodina Alije Izetbegovića do ratnih zapovjednika, do političkog vodstva, sa svakim građaninom, siguran u Sarajevu, siguran u Mostaru. Naravno da to ima i nekakvih stvari koje kad se nagomilaju previše u svijesti jednog naroda, onda postoji oni ljudi koji bi mogli i htjeli i željeli učiniti zlo jer ne znaju o čemu se radi, ali molim neka oni to na miru poslušaju. Dakle, vratimo se Veljku Bulajiću. Je li Veljko Bulajić vaš uzor? Veljko Bulajić, nažalost, kažu, ja sam poznavao tog čovjeka, znači poznajem ga i danas, bio jedan dragi gospodin koji je imao sposobnost vrlo lijepog komuniciranja sa ekipom, uvijek je pamtio kome je rođendan, koji ima djecu, donosio med i njega su ljudi u tom pogledu voljeli. Ja sam iz ideoloških razloga ne samo ne volio, nego i prezirao njegove filmove, iako sam uvijek tvrdio i danas tvrdim da su njegovi filmovi kao dijela, neki njegovi filmovi, dakle Vlak bez voznog reda, Kozara, Neretva, dobri filmovi. To su dobro napravljeni filmovi. Neki dan sam gledao na, čini mi se, RTL-u ili nekome ponovo. Mislim da su Neretve imitirali u zadnjih 5-6 godina 7-8 puta. On je rušio most sa Julbrinerom. Ja nisam srušio Stari most. Pazite rečenicu. Ja nisam dao zapovjed, niti sam srušio Stari most. Dakle, dragi gledatelji, Praljak Slobodan nije dao zapovjed, niti je srušio Stari most. Ali je izjavio, i sad izjavljuje, i sutra će izjaviti, da bi u nekoj hajci na sve to skupa za prst svoga vojnika dao srušiti 3 stara mosta. I on će to ponoviti. Dakle, nisam srušio Stari most, ali bi za 3 stara mosta srušio za prst svoga vojnika. Da li biste za prst svoga vojnika srušili Stradun ili recimo Trg Bana Josića? Isto. U trenucima kad je bombardiran Dubrovnik, u hrvatskoj se javnosti pojavljivale vijesti ovako, pa bi obično to kretalo, palo je toliko i toliko granata na Dubrovnik, porušene su zidine, razrušena su 2 auta i na kraju te vijesti, građanske, uljudne, kako je i vi zagovarate, kako je zagovaraju svi oni koji sjede u nekim kancelarijama, prostorima i čudom se čude, a uvijek se nečemu čudom čude iz jednostavnog razloga, niti znaju, niti se trude spoznat, niti čitaju, niti promatraju, niti uče, niti analiziraju. Oni onda, naravno, na kraju naboje da su poginula i 4 čovjeka. Vidite, zidine starog Dubrovnika su napravljene kao obrana. One služe da se obrani život. Dobro, gospodine... Pa bi, dakle, ja u tom pogledu, kad bi Stradun bio u nekom trenutku vojni objekt po
onom isto tako vojnom pravu koje glasi vrlo jednostavno, već time da postoji vojno pravo, međunarodna zajednica priznaje rat kao legalni oblik komuniciranja među narodima. Inače bi trebalo zabraniti rat. Ako se dakle donose zakoni koji moraju vrijediti u ratu, onda je time priznat rat kao oblik komuniciranja među narodima. Stari most nije služio, čemu su služile zidine Straduna? Stari most je služio kao prelazak vojnika armije Bosne i Hercegovine na drugu stranu. Dakle, upotrebljavan kao vojni objekt. To je prva stvar. Ne možete vi možete postavljati pod pitanja koliko želite. Da, ko je srušio Stari most? To me interesuje ko je srušio Stari most. Gledajte, vjerujte mi da u Bosni i Hercegovini svi, od gospodina predsjednika Alije Izetbegovića do svih čelnika tog naroda, do svih zapovjednika znaju tko je srušio Stari most. Naravno da je poslije toga čak i izišlo to u hrvatskim novinama i proces je otvoren i tako dalje. Zašto oni to neće izreći, tu istinu tko je srušio Stari most? A ja vam je naravno neću reći jer ja nisam ovdje ni sudija ni neko ko odgovara pred nekom porotom. Neće reći jer je zgodno rušiti Slobodana Praljka. Zašto je zgodno rušiti Slobodana Praljka? Zato što je Slobodan Praljak dobar hrvatski general. Dobar, u svakom pogledu te riječi. Ovo izgleda vama, gospodo gledalci, kao EPP, ali to je tako. Mene naprosto moji momci cijene i vole. Mene i moj narod cijeni i voli. Ja mislim da me puno i muslimana cijeni i poštuje zbog početka tog rata, o tome ćemo poslije. Ja se ni o što nisam ogriješio i zgodno je tako nekoga koji je još uvijek u suprotnom i protivničkom taboru rušiti. Međutim, to nije tako baš jednostavno. Dakle, priča sa Starim mostom počinje ovako. Stari most je, ja sam zapovjedio napad na drugu obalu Neretve, prešavši tu rijeku na 4 mjesta, nakon što smo osvojili desnu obalu Neretve, par dana iza toga, tjerajući Srbe dalje od toga. Druge noći napada, zapovjedio sam svojim logističarima da oklope Stari most kako ne bi bio potpuno razrušen, a već je bio jako razrušen od četnika. On je oklopljen klasičnom skelom sa 7 cola daskom gore, s nakanom da ga sačuvam od daljnjeg rušenja, jer će minobacačke granate kojima je on gađan eksplodirati na 7 colnim daskama i most time neće biti oštećivan dalje. I tako je to sve ostalo do sukoba između hrvatskog i bošnjačkog muslimanskog naroda, odnosno HVO i Bosne i Hercegovine. Kad je armija Bosne i Hercegovine skinula taj oklop, stavila nekakove gume i nije napravila nešto što se mora napraviti u ratu, a to je izvjesiti zastavu UNESCO-a za taj Stari most. Da on ne služi nikakvim ratnim sredstvima, ni svrhi, i da on pritom predstavlja objekt kulture. Vjerujte, on ima svoju umjetničku vrijednost i mi teško je brkati u ratu. Pojam smrti je uvijek pojam uvijek se postavljalo to pitanje da li bi jedna majka dala upropastiti sve Picassove, Rembrandtove slike ili sve slike ovog svijeta za svoga sina i tako dalje. To su ona naizgled skolastička pitanja kojima su se neki ljudi bavili, a i danas se trebaju baviti jer su to naprosto nesrazmjerne veličine. I dakle, govoreći o Starom mostu, prilike kažete ovako, ja bih zadržao Stari most, ali bih zadržao i svoga sina ili svoga brata i tako dalje. Oni koji su bili unutra i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani malo imaju drugačiju optiku. Ne negirajući činjenicu njegove ljepote, njegove povijesne vrijednosti i tako dalje, ostaje činjenica da zastava nije izvješćena, da su daske skinute i usprkos tome ja nisam, dakle, točno kako sam ja to rekao i tamo, ja sam tog dana u 10 sati predao dužnost zapovjednika Hrvatskog vijeća obrane na svoj zahtjev. Već par dana je to trajalo u 10 sati i u vrijeme rušenja Starog mosta ja sam već bio ili u Zagrebu ili u blizini Zagreba i s tim činom u tom pogledu nemam ništa. Ali da bih umanjio moralnost ili nemoralnost takvog čina u ratu, ja kažem da, metaforički rečeno za prst vojnika, bi to učinio. Ono što čudi u svemu tome skupa jeste da se sad te tisuće ili desetine ili stotine tisuća mrtvih zaboravlja i da vi zapravo cijelu stvar ponovo navlačite na i vi novinari, i loši političari, i trećerazredna trabunjanja građana i tako dalje. Oni zaboravljaju uzroke tog rata, oni zaboravljaju zašto je taj rat nastao, oni zaboravljaju da je taj rat bio krvav, oni sad hoće zaboraviti da je taj rat uopće postojao, kao da će time eventualno spriječiti nešto u budućem. Pazite, povijest od Grka na ovamo bilježi 20-ak tisuća ratova. Poslije Drugog svjetskog rata zabilježeno je 700-800 ratova.
Međunarodna zajednica kaže kad ih u jednom trenutku broj ratova bude ispod 30 ili 25 da je ona uspjela. Vi ste novinar. Koliko ratova ovog trenutka ima u svijetu? Oko 30. Oko 30. Zašto su ti ratovi? Otkud su ti ratovi? Jesu li to sve neki, kako se to danas hoće reći, neki loši političari, neki loši predsjednik Hrvatske države Franjo Tuđman ili neki loši predsjednik ili predsjedavajućeg gospodin Ali Izetbegović, ili to neka, je to loši praljak koji je došao. Dakle, su to neki loši ljudi koji postoje, pa onda oni uzmu i kažu idemo dečki, sad ćemo se to potući, onda 1000 ljudi gine kao muke, zato što je to meni pravo na pamet. Gospodine Praljak, jesmo mi morali ratovati? Jesmo. Zbog čega? Zbog toga što su postojale nagomilane negativne energije u ovoj državi od 20. godina na ovamo, što se očito nikakovim sustavima nije uspjelo, te negativne energije istitrati bez rata, drugim riječima što su te negativne energije u tlačenjima naroda. Jugoslavija je naprosto bila i ostala tamnica naroda. U njoj su Hrvati bili podređeni narod. Puno muslimanskih intelektualaca s kojima sam ja drugovao i prijateljevao godinama znaju moje stavove. To njihovo i danas, ja mogu reći, trećerazredno trabunjanje, da će to proći bez toga i tako dalje, je skrivanje glave u pijesak. Pritom se to skrivanje glave u pijesak, to neanaliziranje, ta nehrabrost ili kukavičluk da se prizna stanje onako kakvo jest, naziva humanizmom. Pa su dakle oni humanisti, jer govore neće toga biti. A ja bih trebao biti agresivac koji kaže gospodo, reagirajmo sada. Ubijimo zmiju u zmijskom jajetu. O tome nema govora. Dakle, pazite, 10 tisuća Hrvata su prošli kroz zatvore. Od 71. od 45. i tako dalje. Vi ste, gospodine, jeli svoju hranu i nije vas bilo briga, recimo, sudbina nekakvog Tvrtka Miloša ili Marka Veselice i tako dalje. Vi ste pročitali da je on napisao neko pismo međunarodnoj zajednici, vi sadašnji veliki demokrati, sva ta silna novinarska ekipa koja je toliko pripuznički lizala sve moguće guzice raznih trećerazrednih komunističkih političara, sad se brani takvom demokracijom. 20 godina su šutjeli, 20 godina su... Gospodine Praljak, molim vas. Malo smo otišli daleko. Otišli ste malo daleko. Otišli ste daleko zbog toga što vi napadate novinare, jel? Oprostite, gospodine Praljak, ja znam ljude i danas iz Hrvatske koji pišu pismo međunarodnoj zajednici kao što je gospodin Veselica pisao za vrijeme Tita. Ne piše li međunarodnoj zajednici gospodin Čičak ista pisma? Čičak to piše, da, ali Čičak je danas slobodan čovjek. Pa. On prima novce za pisanje svojih pisama, ovaj je bio u zatvoru zbog pisanja svojih pisama. I to je razlika. To je ogromna, nevjerojatna, bitna i suštinska razlika. Vjerovatno i vi suštinsku razliku onda brkate ako pokušate možda novinare optužiti i za rat u Bosni i Hercegovini. Ne za rat. Ali da su novinari su krivca rata, to je točno. A i vi ste bili novinar? Djelomično da. I vi ste krivac? Ne, ja nisam nikad tako pisao, sam bio vrlo kratko, upravo zbog nemogućnosti da svoju riječ iskažem do kraja, ja sam prestao biti novinar. A bili ste general? Ja, to sam i danas. Rekli ste da ste... To sam i danas. Da, apsolutno. Rekli ste da ste dobar general. Dobar sam general. Po čemu cijenite da ste vi dobar general? Osim što ste rekli da vas vaši momci cijeni. Šta je vaš vojni uspjeh najveći? Recimo, ja poznajem dosta generala u svijetu kojim se svijet divi. Moram priznati da se vama ne divi. Tko mi se ne divi? Svijet. Pa recimo, evo svijet u kojima živimo i vi i ja. Dio svijeta u kome mi živimo. Pa zar nismo obojice iz Bosne i Hercegovine? Jesmo obojice, ali dio svijeta. U Bosni i Hercegovini postoje 3 svijeta. Hrvati, muslimani, Bošnjaci i Srbi. I proći će još dugo vremena. Ne zato što vi to, gospodine Đakoviću, želim ili ja. Dok to postane svijet onako kako vi to govorite. I zavaravanje je to ne reći. Poštenije, ja opet kažem gledacima, poštenije je to reći. Ja sam Hrvat, postoje Bošnjaci s punim mojim uvažavanjem kao narod i postoji treći narod koji se zovu Srbi. Koji su u jednom trenutku zbog različitih pozicija, zbog različitih interesa u toj Bosni. Srbi su htjeli 70%, 80%, po mogućnosti nekako sve. Činjenica je da su se Bošnjaci proglasili temeljnim narodom. Je li to činjenica ili nije činjenica? A šta smo vi Hrvati ostali u tome svemu skupa? Mi smo dakle samo oni koji su svojim glasovanjem pred međunarodnom zajednicom potvrdili tu državu.
omogućili njeno priznanje, jer ona ne bi bila priznata da Hrvati nisu glasali unutra. Ne bi prešla onu kvotu koju Badenterova komisija i međunarodna zajednica traži. Je to točno ili nije točno? Gospodine Praljak, da li Hrvati i danas štiti tu državu? Da li politika hrvatskog naroda štiti Bosnu i Hercegovinu? Cjelovito? Cjelovito da. Rekli smo da nećemo jedinstveno. Cjelovito da, jedinstveno ne. Hrvati će tu Bosnu i Hercegovinu, dakle, pazite, možemo pratiti da bismo znali što se događa i kako se može događati, iako stvari, naravno, poslije određenih stvari nisu jednake. Dakle, postoje činjenice koje glase ovako. A, glasovali smo za Bosnu i Hercegovinu. Na osnovu i naših glasova, pored muslimanskih glasova, ta zemlja je proglašena zemljom. Dobila je granice, konture, cjelovitost. Organizirali smo se i obranili Bosnu i Hercegovinu onda kad muslimanski narod iz raznih razloga, iako ja to ne smatram toliko lošim, nije bio psihički spreman. Mislio da tog rata neće biti, da je Jugoslavija čvršća, da će tu Jugoslavenska narodna armija opstati, da neće napasti, da Srbi i tako dalje i tome slično. Dakle, stotinu nekakvih razloga, ali je činjenica da nisu bili spremni za obranu. Kako ste vi i od koga branili Bosnu i Hercegovinu? Samo malo. Od koga? Od Srba u početku. Ja sam branio Bosnu i Hercegovinu od svih napadača. Srbi misle da su napadači bili Hrvati i muslimani. Je li Hrvatska napadala Bosnu i Hercegovinu? Muslimani misle da su napadači i Srbi i Hrvati. A mi mislimo da su napadači i Srbi i muslimani. I šta ćemo sad? Jedan drugo ćemo stalno dokazivati, vi ćete meni dokazivati od koga ste bili branili. Ja sam prelazio Neretvu, zauzimao sam vojarnu u Čapljini kontra generala Perišića. On me je zvao Bačo Lukav si ti, nisam mu ni rekao kako se zove. Dakle, on je to tukao, on je dizao zrakoplove, on je bombardirao, on je mlatio. Ja sam doveo u Mostar dobrovoljno 7 momaka i Sunje svojih. Dakle, ja sam najprije obranio Sunju. Kao jedini hrvatski teritorij na onoj strani, ja sam dobar, dakle, tamo bio zapovjednik. Došao sam dole, 7 momaka iz Bjelovara dobrovoljaca. Svi su bili raspoređeni kod muslimana, od Luke da nadalje, da podižu moral, da govore da će doći, da obučavaju, dečki su naravno već došli iz rata i bilo mi je čudno kako to ovi kasne. Oružje koje smo dijelili od konjica do dole, išlo je više muslimanima nego Hrvatima. Upravo zbog toga, dakle, nećemo govoriti samo zbog naše dobrote, nego da se priviknu i da nas da počnemo zajedno se braniti. Tada smo mi bili ugroženi od četnika i u Hrvatskoj i ovdje. Dakle, tog trenutka sam branio Neretvu, prelazio Mostar, Čapljinu, Dretelj, dakle sve onu zonu koju sam ja dobio odgovornost, braneći i jedne i druge, braneći se zajedno, iako smo mi bili dominantni u organizacionom pogledu. Jeste li za vrijeme svog ratovanja kao general Hrvatske vojske, kao general Hrvatskog vijeća obrane, pravili ratne zločine? Ne. Nikad, nigdje. Ili bilo logora u Hercegovini? Da, bilo je. Nisam ih ja napravio, kad sam došao, pustio sam novinare i raspušteni su. Čak i onda kad su bili logori, bila su, pazite što je to, napravljeni su logori, bila su ona dole 2 logora, jedan je gledao puno drugačiji od drugoga, je jednom bio normalan čovjek, u drugom nije bio normalan, mislim normalan, bio je drugačiji čovjek. Onog trenutka kad sam ja došao, pustio sam međunarodnu zajednicu da to vidi, logori su rasformirani, mislim da je jedan čovjek nastradao u logoru, naravno logori nisu dobri, logori su, ali pazite, i logori su, kad kažemo logori, vi onda hoćete reći da je logor Majnjača i logor onaj dole jedno te isto. Nije točno. Nije točno. Treba izaći s podacima. Koliko je ljudi bilo, ako su bili tučeni, tko je tučen, ako je bilo smrtnih slučajeva, ko je bio smrtni slučaj, pa se onda procesuira na toj razini. Nije jednako jedan smrtni slučaj i ono što se događalo i na drugoj i na trećoj strani. Koliko je logora imala muslimanska vojska, Armija Bosne i Hercegovine? Desetine, pa tu postoje vrlo precizni podaci koji su svakom dostupni. Ovdje se događa pomalo jedan dio koji kaže, koji se kod muslimana stvara kod njih, a stvara se pomalo i kod vas i kod međunarodne zajednice, a to je nismo pravednici u ratu, nije točno. Počinjeni su čitav niz zločina. Ja ne opravdavam zločine kod HVO. Nisam ih opravdavao, ne opravdavam ih sad. Bili su Ahmići. Ali vi ste bili general te vojske, onda ste morali biti odgovorni. Malo, teško je to tako reći. Pazite, pojam kako biste vi to rekli da ste na ovom mjestu? Ne bi tako rekao. Ne bi tako rekao. Ja bih najprije ustanovio što je to pojam vojske. Vi govorite o vojsci u smislu sljedećem. Postoji država, ta država funkcionira kao pravni oblik, u toj državi se regrutiraju momci, oni služe vojsku, uče se i to postoji tako desetljećima, pa onda ako država odluči da je jeftinije sa skupim sredstvima oruđa i oružja,
imati profesionalnu vojsku, da je to dečki koji dolaze iznova ne upropaštavaju, onda ona potpisuje s vama ugovor i vi u tom ugovoru. Mi smo bili u Hrvatskoj, a i ovdje su bili kod dva naroda, kod muslimana i kod nas, dobrovoljačka vojska. Ta vojska je imala zadatak obrane, stvaranja države ili barem stvaranja pretpostavke za početak te države. To su dobrovoljačke vojske. Tu generali i zapovjednici igraju potpuno drugačiju ulogu. Oni dakle najprije moraju stvarati tu vojsku, oni moraju od tih praviti nešto, pa onda s tom vojskom ustanovljavati nekakva pravila vrlo teško, vrlo mučno, sa strahovito slabom ili nikakvom kontrolom. Danas se zaboravljaju elementarne činjenice. Bosna i Hercegovina se u 3. 4. mjesecu 1992. godine raspada. Recite mi, gdje ste mogli kupiti sapun? Gdje ste mogli otići na poštu i telefonirati? Gdje ste mogli imati banku? Koja policija je funkcionirala? Koji vlakovi su vozili? Koji autobusi su prometovali? Gdje je bilo struje? Gdje je bilo vode? U takvoj situaciji postoje dvije vojske. Najprije HVO. Broj zločina koji se događa u takvoj situaciji je neuporedivo manji od broja zločina kad u njujorškoj 5. aveni nestane svjetlo. Manji. Naravno da ih ima. Bosna i Hercegovina ima manje stanovnika nego New York. Nema veze koliko ima. Govorimo mi, naravno svodimo to na 1000 stanovnika. Ne trebate nemojte se, nećete vi mene zbuniti ovim matematičkim zaigricama. Dakle, u tom trenutku imate naprosto uvečer jedan potpuni mrak, vojske na nekim brdima i crtama, dobrovoljačke koje treba naučiti stotinama stvari. Recite mi, kojim sredstvima, koji general može znati što se događa 10 km u njegovom zaleđu, 5? Pretpostavljam dobar general. Ne, nikakav general. A nikakav? To se može... Gdje ste, gospodine Đaković, vi bili? Ja sam bio u Živinicama, u Tuzli. I šta ste radili? Ovaj posao koji sad radim. Taj ste posao radili. Moje pitanje glasi, zašto ste vi, niste gdje ste vidjeli da negdje škripi, da bi negdje moglo doći do zločina, da je neko loš, zašto niste rekli, ja sam gospodin čovjek, ja znam što je etika, znam što je moral, ja ću spriječiti ako stanem na njegovo mjesto. To sam ja naravno pitao desetine ljudi u Zagrebu koji su prigovarali da se nešto radi. Ja sam rekao, slušajte, zauzmite mjesto, dođite, pomozite. Tamo gdje dođeš ti, bit će manje mjesta za jednog lopova, za jednu lopušu, za jednog mogućeg ratnog, za jednog zločina. Pazite, da li ste pravili podatke koliko sad ima ubojstava u sva tri naroda između sebe u odnosu na rat i tako da. Ne računajući ove neke koji su se dogodili. Što je s Bugojnom? Što je s Uzdolom? Ja sam bio kod Uzdola, bio sam na suprotnoj strani, zaustavio sam jedan napad, prebacio tamo. Ne volim ja ove velike riječi, ali grozne su slike. To su počinili muslimani, kao što su Ahmićima to počinili Hrvati. Logori su postojali i ovdje gori od ova dva dole. Sjećate li se Dolja? Sjećate li se tako desetina? Gdje su ti? Pazite, postoje imena i prezimena mrtvih. Ovdje postoje mrtvi na sve tri strane. Postoje kod muslimana mrtvi. Ovo je bio rat. Nemojte gurat glavu u pjesak i reći da nije. Pošteno je pogledati ljude, reći, a vidimo zašto se to dogodilo. Zašto se onda u zvaničnoj politici govori bio jedan rat, jedan sukob? S koji? Misli se na rat protiv agresora. Protiv agresora. Agresora su Hrvati i Srbi. A misli se na sukob Hrvata i Bošnjaka? Bila je agresija Srba na Bosnu i Hercegovinu, od koje je sve počelo. U tom trenutku ne samo naoružanje, ne samo pomoć. Ja sam sa gospodinom Izetbegovićem, mislim, razgovarao 7 puta. Bio sam poslan da umjerim sukob u Prozoru, išao sam s donje strane, mi smo to probali. Pazite, tu je silna energija utrošena da se to zaustavi, iako sam im ja govorio, ako to ne dođe do političkog rješenja, da se vrlo precizno odredi šta je kraj te države, kako će ona izgledati poslije rata, da će se rat između muslimana i Hrvata razviti. On je imao jedan, pazite, kad počne rat, imate i samozapaljivost materijala. Znate šta je samozapaljivost materijala? Znam, slažem se, gospodine Prljak, vi ste smirivali sukob. Da, nekoliko puta. Evo, rekli ste vi gospodin Izetbegović 7 puta. Do sukoba je ipak došlo. I? Tamo gdje niste imali direktan utjecaj kao general Hrvatskog vijeća obrane, evo, navodim primjer, recimo, županije Soli. Tamo sukoba nije bilo. Kako to procjenjujete? Zato što nije došlo... Nisu vas slušali, jel? Ne. Soli. A nisam ja utjecaj imao na Stup. Nisam imao utjecaj na Vareš. Nisam ja imao utjecaj ni na Zenicu. Pa su to muslimani pregazili. Gospodine Đakoviću, vi mene recite zašto.
Ili, dragi gledatelji, vi odgovorite zašto. Pa vjerovatno je Hrvatsko vijeće obrane Ne moralo možete, imati... nema vjerojatno, nemojte vjerojatno. Ja vama ne govorim ja u nisam vjerojatnoćama, ja vama govorim precizno. Ja nisam general, ja sam novinar. Vi novinar. Da. Pazite, vi ste prije svega čovjek koji sa mnom razgovara. A koji sigurno. postavlja pitanja pokušavajući mene staviti na optuženičku klupu. Ne, ja vam dajem šansu da se branite, pa zašto se tako shvatili? Ne, pazite. Shvatiti. Nisam ja shvatljiv, ali ja se ne branim. Ne, ja pitam zašto ste tako shvatili, ja sam vas doveo ovdje da se branite. Zato što vi kažete, ja vas stavljam u poziciju da se branim, ali ja se ne branim. Moja osnovna postavka je da sam ja došao ovdje... Stiče se dojam da vi u zadnjim intervjuima koje ste imali i u hrvatskom tisku i u nekima koji ste imali u hercegovačkom tisku se branite od nečega, od čega? Od budalaština. Čovjek se mora braniti od budalaština, dakle, od recimo budalaštine netočnog informiranja, od budalaština prihvaćanja netočnog informiranja, da se ogroman broj ljudi ne upita zašto ja mislim tako kao što mislim, zašto sam ja prihvatio tu informaciju tako lagodno, koji ja dokaz imam da ta informacija vrijedi. Otvorite novine, gospodine novinaru, pa ćete vidjeti da je u 90% slučajeva kad se spominju neka imena kao mogući ratni zločini, govori o njima kao ratnim zločinima. Kad biste vi bili novinar New York Timesa, vama to ne bi palo na pamet napisati, jer vi ne smijete napisati da je netko ratni zločinac ako nije pravomoćno s presude napravljena. To ovdje, znate, ništa ne znači. Prema tome ne znači ništa reći da gospodin Praljak slušio Stari most, ili gospodin Praljak je zločinac, ili generali su mogli ovo ili ono, i tako dalje. O, gospodine Praljak, ja vas pitam, jeste srušili most? Ja nisam tvrdio da ste vi to jeste. Da. Recite dalje. Da, dalje da vas pitam, zbog čega taj Stari most vezuju toliko za vašu vojnu karijeru? Vi ste evo sad iznijeli činjenicu koju pretpostavljam da je tačno da ste prije nego što će se to dogoditi 9. novembra 90. pomozite mi reći 4. godine, jel? Srušen Stari most, da ste tad bili u Zagrebu i već više niste bili... To sam vam rekao, mislim da se ponavljam. Da. Ja nisam čovjek koji će ponavljati. Zbog čega se onda poslije stalno govori... Ne znam, to ćete vi analizirati. Zbog čega se poslije stalno govori da je srušenje mosta... Svaki dobar novinar bi trebao to sam analizirati. Zbog čega se poslije u mediju govori da ste zbog toga smijenjeni? Zato što vam kažem, u ovim zemljama koje su nastale, to je moja stara teza, to ću reći vama. Od svih stvari koje su loše bile u bivšoj državi, koje su nastavljene, novine su najgore. Vi ste naime najgori. Vi najviše govorite gluposti. Imate li vi ovakvi ljudi u Hrvatskoj? Imam gomile. Fino. Gomile ljudi koji nemaju pojma o čemu govore, koji postavljaju uvijek jedno te ista pitanja i koja misle da će tako, svakako da možete neke protivnike zgaziti na taj način, oni se zbune pa ne znaju što bi rekli i tako dalje. Ja sam vam rekao da vam ja u te ne spadam. Prema tome, vi ćete meni reći zašto vi tvrdite da sam ja srušio Stari most. A ja ne tvrdim, ja vas pitam jeste li? Da, dobro, to sam vam ja odgovorio. Opet ćemo biti dosadni, ljudima ipak zanimljivije kad ih nešto drugo. A nemojte onda naši gledalci steknu dojam, vi ste ipak general, nećemo se svađati. A hoćemo, kako ne? Pa to sam ja ovdje. Je ovo ring? Je ovo ring? Apsolutno. Pa onda u ringu. Ali, gospodine ne možete zvati da vam je emisija ring, pa onda se nemojmo svađati. Svađamo se ljubiti. Gospodine Praljak, ja sam ovdje general. Recite mi, znate li kakav je bio stav gospodina Tuđmana nakon rušenja Starog mosta? Znam. Otprilike bio je vrlo ljut. Bio je vrlo ljut na to što se to dogodilo i taj Stari most je srušen da bi se napakostilo toj politici. Snimale su ga 2 kamere. Dakle, tehnički. Ja sam rušio Stari most. Ja bi Stari most rušio ujutru u 4 sata sa 2 hica, sa 2 topovske granate u sredinu. Onaj koji je srušio Stari most dogovorio se pa su to snimale 2 kamere. Jedan snimak je pokazan ovdje, jedan snimak je u Beogradu. To je rađeno tada, u to vrijeme kad je sunce dobro da se to snimi. To je rađeno tako da se to dugo tuklo u desnu stranu gdje je most najtvrđi da bi slika bila dobra. Znate, trebalo bi barem vjerovati u nešto moje malo pameti, ako već tako svi mislite da bi. Znate, ne bi ja to tako napravio, čak i da sam ga radio. On bi jednostavno jednog jutra osvanuo u Neretvi i niko ništa ne bi znao. Prema tome nisam. Bih za prst, ali vi loše analizirate stvari. I naprosto niste dobri. I samo zaglupljujete i dalje ovu jadnu situaciju lošim pitanjima.
i inzistiranju na nečemu što mene nećete zbuniti. Ali ovo je ring, branite se. Dobri generali, dobri oratori na i loša pitanja imaju dobre odgovore. Dajem vam dobre odgovore. Zar ne mislite da vam dajem? Pa nadam se, evo, to će reći naši gledalci. Dobro, gospodine Praljak, da li biste vi lično potpomogli gradnju starog mosta? Kao čovjek? U svakom pogledu. Nisam vas baš vidio na dizanju. Niko me nije ni zvao. Oni misle da oni to trebaju. Stoga, zašto vi mislite da to pripada most samo jednom narodu? Ja ne mislim. Ja sam to utvrdio isto u nekim intervjuima, ako ste ih mogli čitati, da je to i hrvatski most, da je most gradio veliki turski graditelj, dakle graditelj iz Turske, ali da su građevinari, kamenoresci i oni koji su to radili, bili Hrvati. I da je on naprosto kulturna baština jednog kraja u kome mi predstavljamo znatno pučanstvo. Pripada i nama, bez obzira što je došao toga po toj logici, Bosni i Hercegovini ni pripadaju ni Franjevci koji tu obitaju, što nije točno. Jer taj most je naprosto, iako je bio, znate, bio je jako razbijen. Bio je razbijen. Tehnički gledano njega bi i da je ostao cijel trebalo. Ali vidite, oni, to divno kamenje se nalazi na dnu rijeke i to je svakako žalosna činjenica, ali u tijeku ratova koji su se odvijali, znate, pogledajte zadnji rat civiliziranih naroda. Pogledajte Hirošimu, pogledajte Dresden, pogledajte Keln, pogledajte Berlin, pogledajte Nürnberg i tako dalje. Pogledajte samo našto, pogledajte Monte Cassino, recimo, što su Amerikanci. Jeste čuli ikad za Monte Cassino? Niste. Znate gdje je Monte Cassino? Znate, to vam je otprilike kulturna vrijednost kao jedno 20 starih mostova. Sravnili su je bombarderima, iako gore više nije bilo nikakvog Njemca. Koliko su zapravo mostovi stari? Vidjet ćete da mostova ima najmanje, uvijek ih ruše. Sve vojske ruše mostove. To je čudnovato tako. Ali ovo je dole na dnu. I to kamenje, baš to kamenje ili slično će biti ugrađeno ponovo u taj most. A šta je sa onom čuvenom, lijepom, krasnom džamijom Banja Luci, od koje više nema ni slova, koja se više nikad neće napraviti, gdje nema kamenja, gdje trava raste? Jeste li vi analizirali zašto se toliko i u muslimanskom narodu stvara fama o starog mosta, a zaboravljaju se sve one stvari pomalo koje su četnici napravili u početku, kao da su one bile. Zapravo se dolazi do zamjene teze, i to sam isto rekao, narod koji tako loše pamti ko je počeo ovaj rat, ko je činio genocid u Drugom svjetskom ratu nad njim, ko je počeo ovaj genocid, tko je taj narod primio. Ja sam bio onaj koji je probijao ceste, primo. Taj narod je zbrinut u hotelima. Aplaudirat bi znao i pjevati u hotelima na Jadranskoj obali kad bi armija Bosne i Hercegovine izvojevala neku pobjedu koja bi se objavila. Znate, toga, ako mi kažete još jedan narod koji sad obitava na ovoj kugli zemaljskoj, koji je sličan u tom pogledu hrvatskom narodu, evo ljudi, evo nas, recite. A ispričat ću vam. Amerikanci su svoje građane pozatvarali i oduzeli cjelokupnu imovinu, Japance i sve ostale s kojima su ušli u rat. Svoje građane. Parižani su vratili recimo stan Rubinštajnu 54. godine. Pobili su 17.000 ljudi svoji koji su bili kolaboracionisti sa Njemcima, čak i one jadne ženske koje su koji put spavale s nekim njemačkim vojnikom Wehrmachta i tako dalje. Da bi se osudilo, da bi se znalo kud se dalje, jedina dobra metoda je poredbena metoda. Da vidimo što smo mi, što smo jedni drugima napravili, zašto smo napravili, s kojim ciljevima, što su radili drugi u sličnim situacijama, jesmo li od njih bolji ili gori, da bismo mi mogli napraviti neke korake. Ovo sitno prepucavanje, jeste li srušili dani most, zašto ste i tako dalje, neće odvesti ni mene ni vas, bojim se ni ovu politiku koja se sad silno trudi. Šta će nas odvesti naprijed? Pa gledajte, prije svega bi trebalo beskrajno dobro sjesti za stol i reći istinu. Istinu jednima i drugima i trećima. Izići sa podacima, dakle, uglomili ovakvih emisija, ali ne u ovom sistemu, sad ću ja vama 10 puta jeste li srušili stari most, pa sad vi nećete znati. To od tog nema ništa. Drugim riječima, ja sam spreman. Točku po točku, mjesto po mjesto, datum po datum. Dati točnu analizu kako je došlo do pojedinih stvari. Koliko smo se trudili zaustaviti, kako smo se trudili zaustaviti, kako smo upozoravali, kako postoji spirala psihološka rata, kako postoje uzroci rata, povodi rata, kako se to razvija, kako jedno ubojstvo Hase koji ubije Matu ima druge konotacije nego kad Mato ubije Ivu ili Mato ubije Hasu, kako to ubije naš, kako to poprima grandiozne razmjere, kako recimo protjerivanje muslimana od četnika na naše teritorije rađa jednu vrstu etničke okupacije, kako se narod grupira, kako osjeća da mu je se stisnuo prostor i tako dalje. To su sve fizikalne kategorije u svijesti naroda. Fizikalne.
To su zakoni termodinamike. Samo ih treba otkriti. Treba ih jasno pristupiti, bez velikih riječi i reći, slušajte, ako nam se, pogledajte recimo... Gospodine Pravljak, ko treba sjesti za sto i da to riješi? Bez ideoloških i bez političkih nakana probitaka trebali bi sjeći zapovjednici vojske javno, da narod to mirno sluša. Političari, da narod to mirno sluša. Trebali bi sjesti pa puno bi ih trebalo sjesti. Mislite na ljude u Bosni i Hercegovini? Naravno ljude u Bosni i Mislite na predsjedništvo? Na predsjedništvo, mislite na generale vojske? Na povjesničare, na obične vojnike koji bi iznosili svoje činjenice, koji bi jedan drugom u lice rekli, slušaj, ja sam s ove strane vidio to ovako. Ja sam to osjećao kao napad na sebe. Recite, gdje smo vi napadali? Gdje je, ako vi ne smatrate da ste vi zapovjednik ili da pripada vam cijela Bosna i Hercegovina, gdje smo mi napadali? Interesantno. Zašto je napadan Vitez? Zašto je napadana Busovača? Zašto se taj teritorij htio oduzeti i to vojskom koja je prestala se tući protiv Srba, jer su proglašene one zaštićene zone? Zaštićene zone su proglašene, vojska se armije Bosne i Hercegovine povukla, napadala ostataka, pritom činila i zločine u Buhinim kućama i tako dalje. Zašto nije stala? Zašto nije rekla, slušajte, to su sad Hrvati unutra, ima ih većina i mi ćemo tu stati? Zašto je bila želja da se prođe dolinom Neretve dole? Zašto? Zašto se govorilo, ne znam, ućemo u Posušje, u Široki Brijeg i tako? Govorilo se, pa to vam ima po novinama, zive Boga, pa to ja ne izmišljam. A zašto vi onda niste sjeli sa generalom armije BiH i to riješili ovako bez rata? Ja sam dugo sjedao i govorio do čega će to dovesti, pravo da vam velim, upravo zbog toga što su postojale 3 različite opcije na Bosnu i Hercegovinu. A, Bosna i Hercegovina kao jedinstvena u kojem bi građanskim majoritetom muslimani imali većinu, Bosna i Hercegovina kao srpska država u 70-80% slučajeva i kod nas Hrvata želja da se sa više ili manje igre oko toga najprije konstitutivnog naroda. Vi zaboravljate da je Ilija Izetbegović došao dole pred Široki Brijeg kad su zaustavljeni tenkovi da ne idu u Kuprecu, da je dočekan skandiranjem, da su ljudi primani, da je u svijesti hrvatskog naroda muslimanski narod, dobro, na izvjestan način ja se s tim nikad nisam slagao, ali Martin je bio narod koji nije narod jer su to Hrvati i tako dalje. Podrijetlo ostavimo. Kad jedna etnička skupina kaže onda je ona narod, onda je ona narod. Nemojte tako brzo, general, molim vas, profesor, nemojte tako brzo. Hoćete ponoviti to što ste rekli? Koje? Ovo je zadnje rečenice. Ne, ovo što ste rekli, ovo Hrvati su Hrvati. Hrvati su dakle očekali, željeli ovdje imati... Bošnjaci su, šta su, ja nisam vas najbolje razumio, šta ste rekli za Bošnjake? Da su osjećali želju da imaju jedinstvenu državu, da preko jedinstvene države građanskim majoritetom, dakle brojčanošću, imaju nad drugim narodom. To je izrečeno u vrlo kristalnoj rečenici da su oni temeljni narod. Ko je demantirao tu rečenicu? Ali vi kao Hrvat pristajete na to da imate državu u kojoj je neko drugi temeljni narod. Što znači riječ temeljni narod? Jer to treba vrlo jasno reći. Je li to znači dominaciju? Jer to znači drugačiju zakonsku regulativu koja daje. Pazite, pitanja su vrlo jednostavna i ona često dovode do toga da se ljudi gurajući glavu u pijesak misle da će odgoditi nekakvo rješenje. Znate onaj vic američki, pada čovjek sa 18. kata i govori na 17. dobro je, ništa nije, pa na 14. ništa nije. Nema to toga ništa. Vi padanje znate da zakon gravitacije postoji i ako se nalazite u slobodnom padu, pitanje je vremena kad ćete se razbiti. Ja se bavim takvim istraživanjima, da vrlo jednostavno pokušavam shvatiti koje stvari će voditi zlo, a koje stvari vode dobro. Ne vodi dobru činjenica da se jedan narod pokušava majorizirati. Vi mene ubjeđujete večeras u emisiji da je politika srpska i politika bošnjačko-muslimanska u dobrom dijelu kriva za sve ovo i niste ni jednog trenutka rekli da hrvatska politika ima grešaka. Ima li hrvatska politika grešaka? Ja, pazite, ne znam cjelokupnu hrvatsku politiku. Ja mogu svjedočiti onome čemu sam ja bio nazočan, a bio sam nazočan gomili tih stvari i znam da nikad ništa nije bilo rečeno nešto što ja ne bih potpisao. A ne bih potpisao da napadam drugi narod, da stvaram državu samo za sebe. Uvijek je bila čista ideja da se ostane ravnopravan, u potpunosti ravnopravan. Dakle, ne ravnopravan samo ovako, nego da se vidi da se ta ravnopravnost u budućnosti i ne prevagne u neku drugu stranu. Nikad ne bih napadao mjesta u kojima nije bio dovoljan broj Hrvata ili gdje bi te Hrvate ne bi trebalo od nekoga braniti. Ne bih napadao ili pod zapovjedi ni Srbiju, ni dijelove. Drugim riječima, mislim da smo mi u tom pogledu čak i gubili određene stvari. Pazite, mi smo u ratu bili dovoljno
moćni, vojno, da uzmemo sve to skupa. Mi smo imali zabranu u ovom čisto vojnom smislu riječi, to je bilo jednostavno napraviti, i konjici, jablanici, i bugoni i tako dalje. Sve to naoružavano. Koja idiotska vojska, koja glupa politika. A šta mislite da su ovi okreteni, da ću ja vas najprije naoružati slovima i brojkom? Ja pa mogu reći imena i prezimena ljudi u Mostaru koji su dolazili kod mene, koji su dobili više pušaka, sve skupa. To je bilo naprosto jedno. Koja kretenska vojska će to najprije raditi sa htjenjem i znanost da će sutra voditi rat? Mislite li da... Recite vi meni. Mislite li vi da se Hrvati, Bošnjaci i Muslimani mogu dogovoriti? Mislite li da federacija može funkcionirati? Ja mislim da postoje modeli kad bi to moglo funkcionirati. Kako može funkcionirati ova država po vama? Ja mislim isto da i ova država može funkcionirati. Može funkcionirati kao potpuno ravnopravna država tri konstitutivna naroda. I ako se to savršeno dobro napravi i svakome kaže da je to tako, ali ne ovako kako sad ide. Poznajete li vi takvu državu u svijetu? Ne. I to očekujete od Bosne i Hercegovine? Ne, ja kažem da može. Ako bi se to do te mjere provalo, vi me niste pitali da li to moguće provesti. Ja to vam nisam rekao. Dakle, ja mogu zamisliti idealan model, teorijski, po kome se kaže to može. U kome su sva tri naroda zaštićena, u kome sva tri naroda osjećaju da je to njihovo, u kome sva tri naroda znaju da onaj neće učiniti ni činom, ni aktom, ni političkim aktom, ni nečim drugim nešto što bi njega dovelo u podređeni položaj. Ja mislim da bi u takvom idealnom modelu to funkcionira. Kako se u Bosni i Hercegovini mogu zaštititi sve tri naroda? Da li je moguć idealan model? Ne znam. Mislim da nije. Primjer. Svi ova svjetska ekipa koja se tu vrzma već godinama i tako dalje, ne može odgovoriti na neka temeljna pitanja koja, evo, postavit ćemo ih. Zašto su se podijelili Flamanci i Valonci? Osnovali su dvije skupštine, razdvojili su. Zašto, dakle, jedna visoko civilizirana, multietnička, bla, 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 država kaže, sad mi ne možemo zajedno, idemo napraviti to. Zašto se 40 godina, 50 godina tuku Irci, katolici i protestanti? Dakle, ne ni druga vjera, nego malo različito. Zašto Englezi koji ovdje toliko pameti prosipaju ne naprave činjenicu da kažu ovim ljudima, dajte ljudi, umirite se. Šta se tučete? Kako se ubijate na cestama? Kako je moguće da se hoće odvojiti Quebec od Kanade? Quebec, koji usput bude rečeno kad se prigovara Hrvatima da su državljani Hrvatske, svaki rođeni Quebečanin je istodobno državljanin Francuske. Svaki rođeni Argentinac je istodobno građanin Španjolske. Svaki rođeni Komolvelčanin može postati građanin Engleske. Zašto su se razdvojili Pakistan? Zašto se tuče Iran protiv Iraka? Zašto Irak napada Kuvajt? Zašto se ne mogu umiriti Izraelci i Arapani? Zašto se tuku Huci protiv Tuca sa 1 milion mrtvih? Zašto su se Oseti i Abhazi poklali? Zašto Čečeni ne... Zašto? Zato što postoje neke napetosti koje oni nikakvim drugim sredstvima ne mogu riješiti, nego te tuku. Tuku se. I mi smo imali napetosti koje, nažalost, nisu uspjeli riješiti ni političari, ni nitko drugi. Pa smo se potukli. Treba vidjeti koje napetosti to su uzrokovale. A vi stalno hoćete stvari prebaciti na potpuno banalno polje. Alija Izetbegović i Franjo Tuđman, pa su oni nešto nacrtali, pa evo ga rat. Rat normalna država može proglasiti samo onda kad postoji kao uređena država, da recimo predsjednik Hrvatske države, gospodin Franjo Tuđman, sad naredi rat protiv Crne Gore za prevlak, onda je to rat kojeg on donosi. Naravno, sa pravnom procedurom, legalističkom, a tako dalje. Ali ovdje su prije svega, recite mi molim vas, da li je mogla biti u muslimanskom narodu onako pregaženom od Srba drugačija politika nego relativno oštra, nacionalistička, kako oni kažu, Alija Izetbegović? Nije. Da je netko došao sa drugim idejama, bratstvo jedinstvo, pa njega narod ne bi htio. Oni su dakle vrh sam te leda koja nosi kao narodno nezadovoljstvo. Nemojte misliti da on, naravno, poslije se vrlo malo može s tim narodom na dugu stazu nešto malo kad si već gore na vrhu. Ali izići na vrh protiv volje naroda u ovakvim predpolitičkim vremenima nije moguće. To nije moguće. To su iluzije koje se ovdje stalno boje da će sad oni kad maknu te kao takozvane nacionaliste, da će riješiti nešto. Ako mi dopustite, molim ovo, da taj malo nacionalizam razradimo. To je jedna teza koja ostaje vama stalno. Pa zašto se on javlja? Evo vam primjeri. Nacionalizam je po mojoj definiciji vrućica, dakle temperatura koju osjeća narodno biće koje je ugroženo. Primjeri, vrlo jednostavno. Hrvati su svojim južnim dijelom bili pod Venecijom Italijanima 800 godina, na razne načine. I stalno kroz cijelu tu povijest imate hrvatski nacionalizam spram Italije. Naprave se granice. Ima li sad nacionalizma spram Italije? Nema.
Idete u Trst kao Hrvat, ne sjećate se ni Venecije, ni Duždeva, ni Galijota, ni silnih pjesnika, ni Grabovca i tako dalje. Imate krunu Svetog Stjepera Mađarona gore 800 godina, protumađarske demonstracije, na željeznici mađarski jezik, ubojstva, kontraubojstva i tako dalje. Imate hrvatski nacionalizam koji traje 800 godina. Granice, ne zna niko više ni mađarski jezik u Hrvatskoj. Nemam hrvatsko-mađarskog rječnika. Ništa nije ostalo od tih 800 godina. Ništa. De facto ništa. Imate spram Beča isto tako. Drugim riječima, nacionalizam postoji onda kad vi osjećate da vas netko stvarno ili nestvarno, ali vaš osjećaj, kažete, onda smo mi nacionalisti. Drugim riječima, rješenjem takovih problema, ja vam tvrdim iskreno da će razgraničenjem Hrvatske i Srbije za 10, 20, 30 godina i prije momci odlaziti u Beograd kao u Peštu i Beč, da njih uopće to neće interesirati iz jednostavnog razloga što se hrvatski narod neće osjećati ugrožen od Srba. Ni materijalno, ni kulturološki, ni jezikoslovno, ni čija je dubrovačka književnost i tako dalje i tako dalje. Ovdje će nacionalisti izumrijeti onda i samo onda, ne ako se makne Zuba ili ne znam već ko Rajić ili Granić ili Silajđić, nego onda i samo onda ako svi unutar ta tri konstitutivna naroda budu osjećali da su riješeni njihovi temeljni problemi u ovoj državi. Što se tiče Hrvata, mislim da su ti temeljni problemi sigurnost opstanka. Sigurnost opstanka znači pravna, kulturološka, civilizacijska i ne majoritetna u natalitetnom pogledu. Čak ni to. Molim. To je vrlo grdo reći, pazi, molim vas, vrlo grdo reći, ali nemamo mi od ničega pobjeći. To se može reći ili ne izreći, ali to postoji. I možete, naravno, ovako, pazite, evo postoji narod koji su Albanci. To opet niko ne smije izreći. Oni imaju veći natalitet. Koja budala će na svijetu? Koja će se budala usuditi reći ili predložiti da se smanji natalitet? To je pravo pojedinca, ničim, to je i kršćansko pravo i katoličko, to je nagovaranje. Ali niste time riješili činjenicu da broj Albanaca u Makedoniji raste i počinje ugrožavati Makedoniju. Vi ćete za 10 godina imati rat. Pa vi mislili da sam ja rekao ružno ili ne ružno. Isto tako u Srbiji. Vi ćete naprosto dovesti do usijanja dva naroda, bavili se vi ne znam kakvim humanizmom ili nehumanizmom, sa svijetom ili ne svijetom, sa pričama ili ne pričama. I sad će najlakše reći da ja zagovaram rat. Gluposti, čovječe. Ja vam samo govorim da su to zakonitosti koje su se do sad na desetinama puta ispoljile. Ali u slučaju rata vi ste tu. S vama pijem kavu, naravno to više nisu moji ratovi. Ja ću s vama piti kavu i mi ćemo se baviti novinarstvom. Opet u Berlinu. Opet slušamo istu priču, nisu to moji ratovi. Da, pa slušajte, zašto vi niste otišli pomoć negdje? Na bilo koju strana spriječiti jednoga da bude neka budala. Imali ste šansu. Imali smo dosta dobrih generala, pa niste imao za shodno. Pa imali ste. Da, ja ima generala u muslimanskoj vojsci, jedan je nažalost umro, kojeg sam ja cijenio i tako to nije točno da nisam tako bedasti isključivac da bi mislio da sam samo ja u pravu i da druga strana nema svoja prava, ali trebamo jasno govoriti. Dokle smo? 9. Da. Malo više, ali evo na brzinu ćemo odgovarati na naša pitanja. Kako biste okarakterisali lik generala koji je naredio granatiranje Dubrovnika? Granatiranje Dubrovnika nije imalo nikakav vojni cilj. Katastrofalno. Glupo. Glupo po njega. Jeli? Loše, vulgarno, zločinački, kako god hoćete. Zašto granatirati? Tamo nije bilo vojske. Iz Mostara pitanje zbog čega negirate postojanje zastave UNESCO-a na Starome mostu. Zato što je nije bilo. Kako komentaršite da je Hrvatska vojska i HVO porušio gotovo sve mostove od Čapljine do Konjica? I o tome ste pričali. Nijedan most od Čapljine nije gore porušen. 11 mostova u jednom danu porušili su Srbi, počevši od mosta u Čapljini, drugoga Žitomislić, jedan carinski, sve ih znam na pamet, u roku od jednog dana dolazili su mi svako pola sata momci, gospodine, niste informirani, nije točno. Ako je Stari most koji je Hrvatska vojska srušila bio hram svjetske baštine, da li vi kao general te vojske osjećate sram hrvatske nekulture? Hrvatska nije nekultura, most nisu srušili Hrvati kao skupna imenica, most je srušio netko koji ima ime i prezime, potpuno je besmisleno prebacivati to na jedan narod. Ja sam zaštitio taj most. Zašto ne govorite o civilizaciji, pogledali su mi dva momka, zašto ne govorite o visokoj civilizaciji, o kulturi jednog generala jedne vojske koja zaštićuje taj most i sve to znate. Tad smo s muslimanima bili zajedno, znaju da je oklopljen, znaju ko je vodio, znaju ko je zapovjedao, znaju kako je zapovjedao.
Nema ništa od toga, prijatelju. Kakvi Hrvati? Hrvati to nisu napravili. To je napravio čovjek imenom i prezmenom protiv hrvatskih interesa, ali se dogodilo ovakvim stvarima, ovakvim napadima, ovakvim bedastoćama. Samo se podubljuje jaz. Time nećete. Zadovoljit ćete male svoje sitne savjesti, ali mene nećete dovesti u nedoumicu. Obzirom na činjenicu da je vaš otac bio udbaš poslije onog rata, otkud vama tolika želja za dokazivanje sebe kao velikog Hrvata, pitanje iz Sarajeva za vas? Potpuno besmisleno pitanje. Odgovor glasi da ja ništa nemam želju za dokazivanjem, ja sam naprosto čovjek koji ima 53 godine, koji se dokazuje činjenicom da da je završio 3 fakulteta do 26,5 godine, da je napravio sebi kuću, da ima 3 godine radnog staža, 2 godine pijančevanja i puno muslimana, samo malo. Moj otac je radio u UDBI, riječ udbaš je malo čudnovata, on je bio dobar partizanski borac, dobar antifašista, nikad sebi ništa nije uzeo. Ja nisam dijelio njegova politička uvjerenja. Od rane mladosti, bio sam samo 8 mjeseci član Saveza komunista, izbacili su me, i to od 17. do 18. godine, ali svoga oca kao dobrog ratnika, kao čovjeka koji se nije profanirao svoju ideju nikakvim materijalnom koristi, kao čovjeka koji je iz UDBE izbačen Rankovićarski 63. godine otišao u mirovinu, u tom pogledu cijenim, dragi gospodine, i takvim pitanjima isto ništa ne postižete. Vi kao general trebali biste biti izuzetno hrabar čovjek. Imate li hrabrosti da danas pređete preko one Ljiljaške što se zove Stari most i prošetate istočnim mostom? Imam. Pod kojim okolnostima je srušen Stari most, obzirom da tvrdite da ga vi niste srušili? Ovo je izvanredna prilika da narodu Bosne i Hercegovine kažete istinu. Narode Bosne i Hercegovine, ja u ovom trenutku nisam čelnik ni jedne stranke, ja u ovom trenutku nisam više ni aktivni general, ja u ovom trenutku ne predstavljam ni sud, ni politiku, ni ništa od svega toga skupa. Ja vam to neću reći. Pitajte svoje političare, neka vam bjelodano pokažu podatke koje imaju, a vjerujte mi, imaju ih, svi su ih saznali, oni su javno čak objelodanjeni, pa ćete od njih dobiti ono što vam oni duguju, a ne od mene. Ja vam to reći neću, jer to nije moja dužnost. Kad budem na sudu, ako budem na sudu, a neće za to biti nikakvog razloga, osim, molim. Mislite da ćete vi otići u Hag? TV Bosne i Hercegovine i HRT imaju snimke koji pokazuju samo jedan direktan pogodak na Stari most od strane četnika 18.6.1993. i 27.6. iste te godine. 7-8 mirobasačkih granata palo je na i oko Starog mosta i nije dovelo do rušenja. 8. i 9. novembra 1993. su upućena 63 tenkovska projektila prema Starom mostu i Starom gradu i Starom mostu. Zbog čega tvrdite da je most bio prilično razrušen od strane četnika prije potpunog rušenja? Pitanje iz Mostara. Ovo drugo, da je to tako rušeno, to sam vam ja i malo prije rekao, i rekao sam vam da to posebno promotrite način rušenja Starog mosta, pa će vam onda iz načina rušenja Starog mosta biti svima jasnije i razlozi rušenja Starog mosta. To je prva stvar. Druga stvar, ovaj prethodni podatak nije točan. Ja sam taj most prelazio višekrat puta i čak u 2 navrata umirivao tamo moguće i početne sukobe. Oni su nekoliko puta odgođeni zahvaljujući mom inzistiranju, zahvaljujući mom odlasku među muslimanske borce koji su me cijenili, pitajući hoćemo li spustiti te puške, ajmo, popio kavu. Drugim rečima, most je problem znatnog oštećenja. Znatno je bio oštećen. Imao je rupu veliku na sebi sa strane i tako dalje. Sad o tome potom, moje tvrdnja je da je bio znatno oštećen. Stoje, imam ja i snimke o tome, ali o tom potom. Iz Tuzle pitanje, ovih dana vrši se ekshumacije na teritoriju Mostara i oko Mostara. Da li budalaštima nazivate i 170 izvađenih tijela nedužnih civila u zapadnom Mostaru, od kojih je najmlađi novorođenčina, a najstariji starac od 92 godine? Kratko, molim vas, govorili ste da vam dobravate. Ne osjećam se dobro s tim podatkom. Osjećam kao pripadnik naroda, čiji bi pripadnici to su napravili, tako da osjećam s tim. To je točno. To se ne osjećam dobro. Iz Sarajeva, izbjeglice iz Čapljine, ko je odgovoran za hapšenje svih Srba u Čapljini? Ne znam. Vodite računa da sam ja bio general operativne vojske i da sam ja bio na položaju. Opet ne skidam nikakve odgovornosti sa sebe u tom pogledu, ali treba znati kako je to izgledalo. Koji je krajnji cilj hrvatske agresije na Mostar? Evo, pitanje iz Mostara, 9. maja 1993. godine. Da li istrebljenje Bošnjaka na tom prostoru ili uspostava hrvatske vlasti? Koji je cilj bošnjačke agresije na Mostar? Gdje je bio zapovjedni centar armije Bosne i Hercegovine? Đaković. Gdje je bio? Odgovarate pitanje. Da, zašto ne? A pitanje da li je to agresija, to je tuča s obe strane. Zašto bi agresija bila s ove strane, a ne bi bila s one strane? Zašto bi u Vranici na desnoj strani bila armija Bosne i Hercegovine, a ne na južnom logoru? Zašto ja nisam prešao
cijeneći taj na drugu stranu sa svojim postrojbama, sa svojim stožerom i sve to skupa polako s tim pitanjima. To je bila borba za grad u kojem ste vi mislili preći do Cima i gore, a mi smo se branili i pritom htjeli preći na drugu stranu i potjerati. I molim da se to tako i drži. Na tome kad tuča počne, a zove se rat, onda to kad vas neko napada je za vas agresija, a za mene je agresija kad vi napadate mene. Obzirom da negirate činjenicu da je Hrvatska vojska uopšte ratovala na ovim prostorima, ko je onda ratovao u Čapljini, izbjeglice iz Čapljine? Što se tiče Hrvatske vojske, prvi dolazak Hrvatske vojske, točno, je 140 vojnika 4. gardijske brigade na potezu Tepčić i Slipčići, to sam rekao svim međunarodnim organizacijama, pozivajući da dođu provjeriti, da ne vjeruju osobnim kartama jer njih možemo falsificirati, ali da oni povedu jezikoslovca i zemljopisa sa sobom. Jer će, pitajući ljude, da li znaju topografiju, odnosno toponime, i načinom govora vidjeti da li su ti ljudi s tog kraja. Prema tome, udio Hrvatske vojske u ovim područjima je beskrajno malen. Neuporedivo više Hrvata je otišlo u Hrvatsku, odbivši, dakle, to istoj zemlji, pravo da budu regrutirani i to je bio naš osnovni problem. Dakle, ja sam tražio da se jednostavno vrate i da brane naprosto svoja ognjišta. Od agresije druga dva naroda. Imate li vi punicu? Jednu stvar. Osobna pitanja nisu dopustiva. Kakva je razlika između logora Mahnjača i logora Gabela? U logoru Gabela logornik je bio Roko Previšić koji ima sve ljekarske nalaze koji ga karakterišu kao umno nesposobnu osobu i koji prije rata ubio čovjeka zbog komada kruha. Da li vi tolerišete i opravdavate postojanje logora uopće, pitanje iz Mostara? Ne, vrlo precizno sam odgovorio, ja logore nisam napravio, mojim dolaskom logori su odmah raspušteni, puštene su televizijske ekipe, unutra nisam branio da jedan logor bio bolji od drugoga, nisam branio činjenicu da je u jednom logoru, ne znam, počinjeno čini mi se jedno ubojstvo, ne znam točno, ali između ta dva logora i Manjače mogu posvjedočiti oni ljudi koji su bili u logoru. Njihova sudbina svakako nije dobra, logori nisu dobri, logori nisu bili čak i napravljeni po potpunim međunarodnim standardima, ali gospodo, ta logor i Manjača, to su dva potpuno različita pojma. U javnosti se uveliko priča da ste dobili odlikovanje od predsjednika Tuđmana kao nagradu za ono što ste uradili na prostoru Hercegovine. Vaš komentar kratko. Nije točno, ja sam dobio odlikovanje od odličja od predsjednika države za ono što sam napravio u Hrvatskoj, ali jednu stvar. Stalno zaboravljate i hoćete jednu činjenicu pobrkati. Malo prije sam vam rekao, ako je svaki Argentinac rođenjem španjolski građanin, ako je svaki Kvebečanin Francuz, ako je svaki Komolvećanin Englez, ako hoće postati, nemojte nabijati činjenicu da Hrvati sad trebaju sebe dijeliti na Hrvate Bosne i Hercegovine i na Hrvate u Hrvatskoj. Naravno da imamo različitih državnih interesa, ali imamo i zajedničkih nacionalnih interesa. Zajednički nacionalni interesi neće postati bez obzira kakva će biti Bosna i Hercegovina. Ni te ideje o tome da Hrvati imaju Hrvatsku pa neka se sele, koja se ovdje javi, a Srbi imaju Srbiju pa neka se oni sele, a ovo je naše, mogu se mačku za rep objesiti. Dakle, ovakva pitanja treba vrlo jasno reći, gospodo. Ovo jest i moja država i ja se želim u njoj osjećati normalan građanin, normalno glasovati, normalno se boriti za zakone i tako dalje u okviru legaliteta. Ali misliti da ja nemam pritom i nacionalne interese ili misliti da oni ne smiju postojati ili ih zabranjivati ili ih satanizirati, sotonizirati i tako dalje, nema govora o tome. Prema tome, ja jesam obavio, jer sam građanin Hrvatske, rat u Hrvatskoj, jer je napadnut moj narod. Pa sam onda došao ovdje jer sam ponovo osjetio da je napadnut moj narod. Tamo gdje je moj djed, gdje je moja baka zakopana i tako dalje. I to je lega artis, sve skupa. Nemojmo se oko toga igrati. Ako u 9. mjesecu 1993. niste bili načelnik glavnog stožera HVO, onda nam recite ime čovjeka koji je došao na vaše mjesto. Točan datum kad sam ja napustio, dakle ja sam 2 dana je trajala primopredaja, ali tog dana kad je srušio Stari most, to nije nikakva nepoznanica, mene je primopredaji u jutarnjim satima, sad ne znam, 8-9 sati, zamijenio general Rosso. Gospodine Pravljak, kako cijenite činjenicu da u Haagu osuđeni za ratne zločine ima i previše Hrvata? Zato što međunarodna zajednica, koja je ipak najmanje moralna od svega, a to ću molio pojednostaviti, ne vidimo koliko smo sati, 10, pa imamo još, jel? Koliko imamo još? Javit će mi iz režije, nadam se. Rekli ste 1,5 sata, pa da malo pojasnimo ovo. Dakle, međunarodna zajednica je najprije pustila da se odvije rat u Jugoslaviji. Mislili su da će Hrvati pritom biti vrlo brzo gotovi i da će ta krnja Jugoslavija eventualno bez Slovenije opstati. Pa su pustili srpski narod na muslimane, iako je bilo bjelodano da će Srbi to nastaviti.
Pa su onda pustili da se to odvija do granica koje su nepodnošljive. Amerikanci su naravno čekali da pokažu Europi kako je ona beznačajna politička organizacija, spora, troma, kako nije izrasla. Čekali su dakle preko prije svega muslimanskih mrtvih ljudi, da bi joj pokazali kako je nesposobna, i onda oni utrčali na kraju i rekli to se gospodo ovako radi. I to danas rade. U takvoj situaciji davati ove pijetete međunarodno, ona je jaka. To je neosporno. Ali ja nisam onaj koji se zaklinje u Europu i njen moral. Ja nisam onaj koji se zapinje u američki moral. Ja znam da u Americi nikad, koliko je sada vidljivo, neće u toj multietničkoj Americi crnac postati predsjednik. Kad će postati crnac predsjednik? U toj multietničkoj zajednici Americi kad će Talijan postati predsjednik? Kad će Njemac ili podrijetlom Njemac, dakle 4., 5. generacija postati predsjednik? I kad je bio predsjednik? U zemlji koja je jednim glasom izgubila, engleski jezik postao dominantan. Jedan glas u Kongresu je prevagnuo u korist engleskog za Njemca. Ako ta zemlja 69. godine, pa ste sada, za vrijeme Johnsona, svojim federalnim trupama uvodi multietničkog u svoje rasističke škole, nemojte mi tako patetično govoriti o toj međunarodnoj zajednici, ime Boga. Oni su ovdje proglasili Srebrenicom i ostale muslimanske zone zaštićenima, sa svim vokabularom te riječi, sa cjelokupnom međunarodnom organizacijom koja se zove Ujedinjeni narodi. To znači da potpisuje svaki član Ujedinjenih naroda da ste vi zaštićeni sa cjelokupnom silom i onda puste da Srbi to pokolju ko stoku. I sad isti ti ljudi dolaze ovdje, deru se okolo i misle da se sve to skupa, svi ti mrtvi, sve to što se dogodilo može lijepiti selotepom ovako. Govoreći trećerazredne gluposti. Ne znam, ne sviđa nam se Silajđić, ne sviđa nam se Zubak, žuri nam se, šta čekate, dečki, dajte to završite. A o čemu pričam? Pa to je trećerazredna igra. To je bedastoća. Ovaj bi narod, naprosto bi se i tri vodstva ovih naroda ovdje trebala sresti reći, dajte da sjednemo za stol i da svakog dana 3 sata se pucamo da vidimo možemo li se mi dogovoriti ili ne. Jer ovo kako sad izgleda, ovo brzo ljepljenje, pravljenje država, recite mi gdje je to uspjelo. Neka mi netko kaže gdje je to uspjelo. Osim da se iz jednog naroda, koji mu se to učinilo da su im Hrvati sa nekim svojim hipotekama malo prebrzo dobili državu jeftino, pa onda ajmo to 10-ak tamo da damo legitimitet nekim ljudima koji pritom ne zovu ni one koji su pustili Srbe u Vukovarsku bolnicu, koji ne zovu pritom one koji su uz potpisane dokumente pustili da se pokolje Srebrenica, da se pokolje Gorište, da se pokolje tako dalje. Gdje je to? Ja sam spreman otići pred Boga i pred ljude za svaki svoj čin, za svaki svoj akt, za svaki svoj korak, za svaku svoju misao, za svaku svoju izrečenu rečenicu. Ovdje, danas i unatrag zadnjih 30 godina. Pred svakim. I pritom biti siguran u moralnost svojih postupaka. I prema vama i prema ljudima koji me gledaju. I prema svojim Hrvatima. Molim. Gospodine Praljak, na kraju emisije budite ljubazni, kažite našim gledalcima svoju zadnju poruku. Jeste li zadovoljni svojim boravkom u Sarajevu? Jeste li zadovoljni večerašnjom emisijom? I želite li dolaziti u Sarajevo češće? I želite li naravno da to što međunarodna zajednica kaže Bosna i Hercegovina uspije? Gledajte, ne može se reći da ne želi čovjek da nešto uspije, to bi bilo bedasto, ali gledajte, kad neko krivo mijesi jedan kolač i kad vidite da to, onda je teško reći želim da uspije to na taj način, jer to ja ne vidim da će to na taj način. Prema tome ja želim da to uspije. Ali ja znam da postoji recimo fizikalni zakon koji kaže ako prebrzo mijenjate brzinu velike mase, ona se protivi, ona ima svoj otpor brzini promjene. Jedna teorija sustava kaže ako mijenjate veliki sustav, a narodi su veliki sustavi sa svojom religijom, sa svojom ukotljenošću određene socijalne, društvene tokove, u svoje civilizacije. Ako brzo mijenjate velike sustave, čak i u dobrom smjeru, lomite zupčanike, radite krivo. To su zakoni, to nije Praljak izmislio. To piše u elementarnim knjigama koje, nažalost, u političkom smislu, je li vi znate čemu služi RC kombinacija u bazi tranzistora? Ne. Je li znate rješenje integrala x dx? A ne. Ne znate. Je li znate u čemu je problem Efilovih tragedija? Biste li tu mogli? Ne, ali imam vas, pa ćete mi pomoći. Isto tako ljudi koji, recimo, kad ih pitate kako se prenosi slika, što je to skotopička i fotopička krivulja luminoznosti ovome ovdje što radite? Ja sam diplomirao na tome. To ne znaju jer ne čitaju. Ne čitaju ništa iz politike, iz sociologije, iz filozofije, ali svi znaju. Neće to dobro. Pazite,
I tu postoji velika ljudska pamet i tu postoje potraga za istinom i vrlo je važno i tu uložiti isti trud kao što se ulaže u bilo koju drugu ljudsku, bačvarstvo, u građenje brodova, da biste nešto znali. Ovdje postoji naprosto gomila tlapnje koja se sad pokušava tako brzo skrpiti, dođu ljudi na tim raznim putovanjima od Bliskog istoka daljeg, tu se malo izviču, kaže vi to kršite i tako dalje. Ne ide. Ne ide tako. Mi Hrvati, no, radit će se pritisak, njima će se žuriti, uložili su novce, oni misle to se može raditi. Međutim, ne vjerujem u dobar rezultat. Kako se budu više stiskali, toliko će se jače otpor stvarati prema mogućem dobrom rješenju toga. Zato ja kažem da za rješenje, ali mislim da ovakvo, u kome svatko misli od te međunarodne zajednice izvuče ono što bi njemu bilo na štetu drugog naroda, da još nismo došli u onu temeljnu početnu poziciju. Osim toga trebalo bi donijeti puno više novaca, puno ljudi ne radi, ljudi koji ne rade hodaju, momci su nezadovoljni. Kad mladi dečki sjede po gostionicama, šta će smislat nego stvari koje nisu dobre i tako dalje. Treba, sve to skupa jeste malo kompliciranije nego što se ljudima čini da se to u kancelariji s 3-4 ideje, kad bi se tako narodi kalupili, pravili, proizvodili, lijepili, bratimili i tako dalje. Za ime Boga imali smo Jugoslaviju 50 godina. Potrošili smo na ljubav i bratstvo silne milione, silne govorancije, zastave, to se sve... I sad hoćete reći da je neki Praljak ili ovaki nekakav tip, da su to sve skupa zavadili. Pa ja nisam bio ovdje oko Žepče i ovoga, pa ko je tu se klao? Zašto se to dogodilo u ovom gradu koji je toliko divno disao bratstvom i jedinstvom? Pokazat će vrijeme. Poštovani gledalci, bio je to Slobodan Praljak. Hvala vam lijepa, gospodo gledalci, hvala vam lijepo što ste me saslušali. Ja se nadam da ste nešto od ovoga što sam ja rekao na onaj način razumjeli kako sam to rekao. Spreman sam doći u svaku emisiju Sarajevo, kad god me pozove bilo tko, s bilo kim razgovarati, otvorenih karata razgovarati o svemu, ne bi li na taj način, jednostavno gledajući se u oči, mogli zanemariti čitav niz već naslaganih neistina, laži, grubosti i tako dalje, koji jednostavno opterećuju ovu situaciju do usijanja. Hvala vam lijepa. Dok je rata, bit će i generala, ali dok je generala, bit će i rata. Zakazujem vam sastanak u četvrtak kada su gosti gospoda Zlatko Lagumdžija, Jadranko Prlić, Efim Bičakčić i Selim Dešlagić. Želim vam mirnu i laku noć.